Danas ujutro sam ispratio kćer Ivonu s Pelješca za Zagreb. To je putovanje koje je Orebić, Korčula, katamaran, onda Korčula, Split, opet katamaran i onda Splitom za Zagreb sa vlakom. Uglavnom otišla je u 5 ujutro i doći će tamo u 10 navečer. Ono što je genijalno je kako si je Ivona organizirala putovanje. S njom putuje jedan naš mali pas, pomeranac Luis, i ona si je složila male ciljeve. U svakom će mjestu gdje stane uslikat Luisa sa pozadinom i napravit će od toga neki mali putopis. Isto tako, složila si je kao strukturu malih nagrada. Pa će onda na jednom mjestu će ići na kavu, na drugom mjestu će ići s friendsom na ručak i kad dođe u Zagreb onda će izaći s ekipom van. To me podsjetilo na knjigu o Flow Talk od čovjeka koji se zove Mihail Csikszentmihalyi. On je rekao, ako hoćete biti u dobroj, kvalitetnoj, intrinzičnoj motivaciji, onda vam trebaju 3 stvari. Trebaju vam dobri ciljevi, treba vam struktura i treba vam feedback. To je upravo ono što je Ivona napravila. Znači, složila si je male ciljeve, ima strukturu putovanja, a feedback je ovaj dio oko kave, ručka i na kraju užitka sa ekipom kad izađe van. Istu tu stvar, ljudi, ono što mi trebamo raditi je u našim organizacijama kad postavljamo projekte ili fokuse za ljude, je da ih molimo da to razlome na manje ciljeve. I da isto tako im damo potrebnu strukturu u okviru kojih će nekako moći dosegnuti te ciljeve. I na kraju da ne zaboravimo da im damo feedback. Dakle, ciljevi, struktura, feedback i da bude fun, da bude zabavno, da nije samo dosadno i naporno i ozbiljno. Dakle, boom your company i uživajte u biznisu!